gihe ubonye inzoka nk'izi ubushoboye wakiza amagara yawe bigishoboka, kuko zimwe muri izi nzoka zifite umuvuduko udasanzwe, kandi izi nzoka zishobora kwiruka ku kilometero 20 ku isaha, bivuze ko ishobora kukwataka ikaba yanakurumye mu isegonda rimwe gusa. Ngira ubyumve, inzoka ziruma abarenga 5,400,000 buri mwaka, muri bo 138,000 bapfa bazira kurumwa n'izi nzoka. Abandi barenga 400,000 bagira ubumuga bw'iteka cyangwa ingaruka zikomeye cyane. Baha ikaze muri iki cyegeranyo, aho tugiye kureba zimwe mu nzoka za mbere mbi ku isi zigira ubumara bwica vuba, ukareba n'uko wazirinda mu gihe waba watatswe nazo. Baha ikaze kuri Sire Entertainment. Jye kubagezaho iki cyegeranyo nitwa Nkurunziza. Welcome. Mu butayu bwa Australia hari inzoka itari kubonwa na buri wese. Ni isakuza, ni ikanga cyane kandi ntabwo ipfa kwataka umuntu, ariko iyo iramutse ikurumye uba ukeneye ubutabazi bw'ako kanya, kuko ubuzima bwawe buba bushobora guhagarara mu minota itarenze 30 gusa. Iyo nzoka bakaba bayita New Zealand Tapered cyangwa the face snake. Iyi niyo nzoka ifite ubumara burenze kurusha izindi zose ziri ku isi. Kugira ngo byumve, umurizo umwe wayo gusa ushobora kwica abantu barenga 100 cyangwa imbeba zirenga 1000. Ubundi iyi nzoka iyikurumye icura ubumara bwinshi mu mubiri wawe. Nta buribwe bwinshi wumva ako kanya, ariko umutima uhita utangira gutera nabi, umwuka ukabura, amaraso agahita atangira gufungana. Ariko nubwo izi nzoka zica abantu benshi cyane, ntizikunze kubona, kuko ikunze kuba ahantu idakunze kuba abantu benshi. Ubundi aho iyi nzoka ikunze kuboneka cyane ni mu butayu bwitwa Channel Country bwo hagati mu gihugu cya Australia. Ubundi inzoka ya New Zealand Tapered irangwa n'ubwitonzi. Iyo ibonye umuntu imusatira cyangwa ubwo imwataka, ahubwo irahunga. Ubundi mu gihe cy'ubukonje ibara ryayo rirahinduka, rikijima kugira ngo rihangane n'ubukonje. Iyo hashyushye irongera ikiyuburura, ibara ryayo rigasa n'amabuye y'ubutayu. Kandi inzoka ya New Zealand Tapered ikaba ifite uburebure bwa metero 2, kandi ibiribwa byayo bikaba ari imbeba n'utundi dukoko duto. Ariko iyo ibonye nk'inyamaswa irayegera gake gake, ubundi ikayataka n'umuvuduko mwinshi, igahita yishinga amenyo, ubundi igasoramo ubumara bwinshi muri iyo nyamaswa. Mu gihe gito cyane iyo nyamaswa izagupfa. New Zealand Tapered ikaza kuyirya nta muvundo. Nubwo izi mbaraga z'ubumara z'inzoka ziteye ubwoba, iyi nzoka ntiyica abantu benshi. Impamvu nuko ikunze kwigengesera, ntikunze kugira nabi abantu ndetse yishoto. New Zealand Tapered ni igitangaza cy'isi. Kuba inzoka yonyine ishobora kwica abantu 100, ariko igahitamo kuba mu mutuzo no mu butayu, aho nta muntu ibangamiye. Iki kikaba ari ikimenyetso gikomeye cy'uko imbaraga nyazo ari umutuzo. Mu misozi n'ibibaya hari inzoka ifite izina rikomeye. Iyo nzoka ikaba yitwa Eastern Brown, imwe mu nzoka zifite ubumara bukaze kandi zica vuba ku isi yose. Nubwo urumapfu rwayo rutagaragara byoroshye, ariko iyo ikurumye ingaruka z'uburozi bwayo ntizihishira. Urumara bwayo ikimara kukuruma ukubita sisitemu y'amaraso, ugatera guturika k'udutsi two mu mubiri, gatuma amaraso ava imbere no hanze y'umubiri. Iyo umuntu adahise ahabwa umuti wihariye wa antivenom, ashobora guhura n'ibibazo bikomeye, birimo guturika kw'amaraso no guhagarara k'umutima, ndetse no gupfa mu masaha make gusa. Eastern Brown ni inzoka yihuta cyane, ishobora kugenda ku muvuduko urenga kilometero 20 ku isaha. Kugira ubyumve, ishobora kukuruma mu isegonda rimwe gusa. Ibara ryayo rirahinduka, rikava ku ryijimye rikagera ku muhondo, bitewe n'ibihe ndetse n'aho ibarizwa. Iyo ifashe umuntu ishobora kumuruma kenshi bitewe n'ubwoba cyangwa kwirwanaho, bigatuma uburozi bwinjira muri uwo mubiri ari bwinshi. Kubera umuvuduko n'ubumara bwayo, inzoka ni imwe mu nzoka zitera impfu nyinshi mu gihugu cya Australia. Kuvurwa vuba ni ingenzi cyane. Antivenom niwo muti w'ingenzi wo kurokora ubuzima bw'uwarumwe nayo. Igihe urumwe na Eastern Brown, igihe cyo kuvuzwa aba ari gito, kuko uburozi bw'inzoka bushobora gutuma upfa mu minota mike. Eastern Brown ni isomo rikomeye
ibinyabuzima byo mu butayu nabyo bishobora guteza akaga, ariko bidusaba kwitonda no kubaha ibidukikije. Mu mashyamba yegereye inyanja za Australia y'Iburasirazuba no muri New Guinea hari inzoka ifite ubushobozi buhambaye, ni Coastal Taipan. Inzoka y'ubumara bukaze cyane, ikunda gutura ku nkengero z'amazi. Ubumara bwayo ni urusobe rw'ibyago, harimo neurotoxin zangiza imitsi, mytoxin zangiza imikaya, coagulant zitera gufungana kw'amaraso. Iyo ikurumye, uburozi bwayo bushobora gutera guturika kw'amaraso, kubabara umutima ndetse no gupfa mu minota mike. Coastal Taipan ifite umubiri muremure, ifite amabara atandukanye harimo umukara, umutuku cyangwa umuhondo bitewe n'ibihe. Irangwa n'umuvuduko ukabije, kandi Coastal Taipan ishobora no koga mu mazi mu gihe bibaye ngombwa. Coastal Taipan iyo irumye ishobora kuruma umuntu inshuro nyinshi, kohereza uburozi bwinshi mu mubiri mu buryo bwihuse. Kubera ubukana bw'ubumara bwayo, inzoka ni imwe mu nzoka zikomeye cyane mu gihugu cya Australia. Mu gihe urumwe nayo, kuvurwa vuba ni ingenzi hakoreshejwe umuti wa antivenom. Niba umuntu adahise ahabwa uwo muti, ashobora no guhura n'ingaruka zikomeye harimo no gupfa. Coastal Taipan kwigisha isomo rikomeye ko no mu bidukikije hari ibinyabuzima bishobora gutezanira akaga n'ingaruka zikomeye, ariko ni ngombwa kubyitaho. Ibwa bihagije. Umubiri wa tiger snake ugizwe n'amabara ahindagurika, akenshi agaragara nk'amabara y'umukara, umuhondo asa nk'inyamaswa yitwa tiger, ari nayo mpamvu bakunze kuyita tiger snake. Iyi nzoka ishobora gukora ikagera ku burebure bwa metero 1.2 kugeza kuri metero 1.8. Ikaba ifite uruhu ruto kandi rukomeye. Iyo uyirebye neza ubona ko ifite imbaraga nyinshi mu mubiri zikagaragara wa muntu. Uburozi bwayo bugizwe n'ibice bitatu, ari byo neurotoxin, mytoxin na coagulant. Byose bikora ku bice bitandukanye by'umubiri. Nka neurotoxin zikaba zigira uruhare mu gufunga imitsi, bigatuma umuntu atabasha kugenda cyangwa guhumeka neza. Neurotoxin zo zikaba zangiza imikaya, bigatera ububabare bukabije no gusenyuka kw'imikaya. Coagulant zo zikaba zishobora gutera gufungana kw'amaraso, bigatuma amaraso adatembera neza mu mubiri, ndetse bikaba byatera guturika kw'amaraso imbere mu mubiri. Iyo umuntu arumwe n'iyi nzoka adahise ahabwa imiti yihariye, ashobora guhura n'ibibazo bikomeye birimo kurwara umutima, kurwara paralize, ndetse bikamuviramo no gupfa. Kuvurwa byihuse ni ingenzi cyane umuntu arumwe n'iyi nzoka. Antivenom niwo muti w'ingenzi wo kurokora ubuzima bwawe mu gihe warumwe na tiger snake. Udahabwa uwo muti mu gihe gikwiye bishobora gutuma umuntu apfa cyangwa akagira ubumuga bw'iteka. Ukuntu ushaka kuyirinda: icyambere, kumenya aho tiger snake iba no kumenya imyitwarire yayo ni ingenzi mu kwirinda impanuka zituruka kuri iyi nzoka. Iyo uhuye nayo ni byiza kwitonda, ntuyikomeretse kuko ishobora kukwataka iri kwirwanaho. Abantu bagomba kwirinda kujya mu bibaya n'ahandi hatose badafitiye ibikoresho cyangwa ubumenyi buhagije. Ese uzi ko hari inzoka ishobora kwiruka mu buryo budasanzwe, ishobora kukwataka mu minota 10 gusa ikaba yamaze kugutera ubumara bukwica? Iyi nzoka ni Black Mamba, imwe mu nzoka ndende kandi zifite ubumara bubi cyane kuri iyi si dutuye. Nubwo iyi nzoka yitwa mamba yirabura, si uko ifite ibara ryirabura inyuma ku ruhu rwayo, ahubwo iryo zina rituruka ku rurimi rwayo rwirabura. Mu Kinyarwanda twavuga ko ari inzoka y'ururimi rw'umukara. Ubundi inzoka ya mamba iboneka cyane cyane mu butayu bwa Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara no mu majyepfo. Ikunda kwibera ahantu hashyushye, mu mashyamba, mu misozi ndetse no mu butayu, cyane cyane mu bihugu nka Afurika y'Epfo, Zimbabwe, Mozambique, Uganda na Tanzania. Ishobora no kuba hafi y'abantu, mu biti cyangwa se mu nzu zishaje. Uri imwe mu nzoka ndende muri Afurika. Iyi nzoka ishobora gukura ikagera kuri metero 2 kugeza kuri 4. Ni imwe mu nzoka ndende zo muri Afurika. Iyi nzoka ishobora kwiruka kuri kilometero 20 ku isaha. Uwo ni umuvuduko udasanzwe ku nzoka iyo ari yo yose. Amabara yayo arangwa n'ifi y'icyuma, umuhondo w'umuravumba cyangwa icyatsi gisa n'ikirere, ariko irangwa n'ururimi rwirabura cyane cyane.
Inzoka ya Black Mamba ifite ubumara bubi cyane. Iyo umuntu arumwe nayo rimwe gusa ashobora gupfa mu minota 20 kugeza ku isaha imwe, mu gihe nta muti wa antivenom ahawe. Iyo ikurumye inshuro zirenze imwe, amahirwe yo kurokoka aragabanuka cyane. Niyo mpamvu iyi nzoka bayita inzoka y'urupfu ruhagaze. Nubwo ifite uburozi bwica vuba, Black Mamba ntikunze kwataka umuntu, keretse iyo wowe uyatatse. Iyo yumvise urusaku cyangwa abantu baje hafi, ihitamo guhunga vuba. Ariko iyo uyizengereje cyangwa ukayibuza inzira, irakwataka ikakuruma inshuro zirenze imwe, ikakwinjizamo bwa bumara bwayo bubi. Hari abantu bavuga ko Black Mamba ishobora kwica imbwa, ingurube cyangwa umuntu mu minota 10 gusa. Ariko abasanzwe bayiga bavuga ko iyo uyibonye ihagurutse kureba mu maso ishaka kumenya aho ushaka kujya. Ibyo bivuze ko iba ifite ubwenge bwo ku rwego rwo hejuru ugereranyije n'izindi nzoka. Ibihugu nka Afurika y'Epfo, Kenya bifite amavuriro yihariye yo kuvura ubumara bwa Black Mamba, kuko iyi nzoka igira uruhare mu mfu z'abantu benshi. Abantu benshi nanone bavuga ko kugira antivenom nyinshi zihagije zafasha kugabanya impfu ziterwa n'iyi nzoka, ariko ntibihagije kuko abantu benshi bo mu cyaro bahura nayo nta bushobozi baba bafite bwo kugera kwa muganga ku gihe. Black Mamba ni icyaremwe kidasanzwe, gifite ubwirinzi, ubushobozi bwo kwirwanaho, ariko ikaba n'icyago gikomeye mu gihe uhuye nayo mu nzira utayiteguye. Niba warigeze guhura n'iyi nzoka cyangwa ukaba wumva inkuru yayo, saba Imana ntizigere iyi nzoka ikwitambika mu nzira yawe, kuko aho Black Mamba itambutse urupfu narwo rushobora kuba ruri aho hafi. Hari indi nzoka yitwa Feredarenz, kandi ikaba izwi ku izina rya Both Asper. Ni inzoka ikomeye cyane mu karere ka Amerika yo hagati. Iboneka mu bihugu nka Mexique, Colombia, Costa Rica, Panama ndetse n'ahandi. Niyo nzoka ifite uburebure bwa metero 2 kugeza kuri 2.5 z'uburebure. Ni inzoka ishotorana cyane mu kurumana, kandi ishobora kukuruma nta n'icyo mupfa, kandi ifite ubushobozi bwo kugutera ubumara bukomeye cyane bukora ku nyama, imitsi ndetse no mu maraso. Kugira ubyumve, iyi niyo nzoka ya mbere ifite ubumara bugira ingaruka nyinshi ku isi. Zimwe mu ngaruka harimo kwirakwira ry'ibibyimba bikomeye, kubabara cyane mu gice cya rumwe, gusandara kw'inyama zarumweho, kuvunika kw'imitsi itwara amaraso, ndetse n'izindi ngaruka nyinshi zitandukanye. Inkuru nyinshi zivuga ko iyi nzoka ariyo yica abantu benshi muri Amerika yo hagati, bitewe no kuba ari ikunze gusangwa mu mashyamba n'ibice by'imisozi ndetse n'ahantu abantu benshi batuye hegereye amashyamba. Iyi nzoka ishobora kuruma umuntu umwe inshuro nyinshi, ariko ikomeza kohereza ubumara bwinshi mu mubiri we. Ikindi kintu wayimenyaho, uruhu rwayo rurangwa n'amabara y'umuhondo, umweru n'umukara bitandukanye bitewe n'aho iboneka. Iyo umuntu arumwe nayo, iminsi ya mbere niyo y'ingenzi cyane cyane kuko ubumara burakwirakwira vuba kandi bugatera ibibazo bikomeye byo mu maraso. Abagomba kujya kwa muganga hakiri kare, agifite amahirwe menshi yo kurokoka, cyane cyane iyo hawe antivenom hakiri kare. Izi zikaba arizo nzoka za mbere ku isi zigira ubumara bwica vuba kandi bugira n'ingaruka. Niba kunze iki cyegeranyo, ushaka kuduha support yawe ukanda subscribe, kandi ngasoza mbabwira ngo see you next time. Ihita igaruka muri ako kanya ishaka guhangana. Hari ubwo ya nyamaswa birangira ikomerekejwe n'aya mahwa akomeye ya Gasongo. Muri ako kanya iyi nyamaswa ihita ihitamo kureka umugambi wayo wo kwataka, kuko ibitsinzwe.